Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Aul di sini ya. Aul mau tanya nih sama bocil-bocil di sini, mereka tuh sahur bukanya sama apa? Bukanya sama apa? Kita tanya satu-satu ya. Yes, Halo, nama siapa? Farel, Ariel. Buka puasa sama apa kemarin? nugget, rendang, cimbul bejot, Mandi. Kolak. Minum. minum tai tinggal apa? Naiti. Ejen Enak. sirup, Sagala eta beuteung kare. ejen cai biasa. Ayeuna saya teh Dika, Dika dan Bonelo. Dika, Dika, dodong, Dika buka sama apa Dika? bala-bala mau ucu, Nah, gehu adadan, siap. Gorengan unggul jadi kemarin. Kangkung. tes spaghetti, terus minum nama Naon? berben. Ben. Nama Oh, susu ben. Oh, nyai. Air beras. Cai beas. Minum yang cai beas. Baiklah. Cik ayeuna ieu saha? Tegar. Oh ya Tegar tadi ya teman-teman habis syuting YouTube ya tadi ya belum dicuci. Tegar buka sama apa Tegar? Buka puasa. Kangkung, Kangkung. tempe, Oi. Nanti gehu adadan, dia ada dan cuma mau ucu, Nope. cuma. Ayo kita cuma. ayah Karo. kue, Karaoke tadi. Dadakan ya. Baik sok naon deui? candil, Candil di sana dulu. ucu, Mucu, segala ayahnya mucu. Terus di mana di? Minum. minum mah, biasa, Cai biasa. Oh, air putih, cai biasa teh. Lain cai beas juga sih. Minum cai beas. Mau buka puasa sama apa? sama daging entog, Ya. entog, Lagi nonton apa lagi? bala-bala, Iya. sama cilok, Cilok. udah Minumnya minumnya susu, susu. Oh, susu. Susu teh susu naon? Susu apa? susu kambing. Oh, susu kambing. Atuh. Hehehe. Iya. Rizky cepat bangsat. Lain cek omnya, tak cek barudak. Kumaha eta buka puasa sana. Jeung cilok bejot, Di saha cilok bejot teh di saha? itu di Cibedug. Oh, Cibedug jadi kacari heula. Heeh. Kayak om nitip ah. Nya Pas jeung naon? level 20. Oh, ayo levelan. Ayo Nanti om nitip ya. nya Yang naon li? jeung spaghetti. Spaghetti. Heeh tuh chicken. Eta teh di sanguan, cilok teh di sanguan. Ente langsung diemang. Cilok bejot teh eta tapi udah level 5. Lain kayak om nitip. Lain minumna Minumna pop es, Semangki tela tuh. pop es, jeung cai herang, Ya. jeung cai cincau. Oh. Mari mas, Nope. Mari mas asa naon gersen? cirsak. Oh ya, biasa. Kayaknya Gani. Abdul Gani. Ya. Gani buka puasa sama apa Gani? mie jeung air putih Oh, di sanguan kan? Di sanguan. Itu simbol aja Gani mah. Mie sama air putih cekak. Aina ajil surajil bocil ya. Oh, Jil. Buka puasa yang naon? dengan spaghetti terus mau Ite kala-kala itu spaghetti kabeh jajana babarengan. habis spaghetti Ngabuburit. Terus jeung naon di? sosis Sosis soalnya. Naon di? terus teh cireng Jangan lucunya. untuk cireng nyanyian Oh, nyen. Wah,
Bae harus nyen. Jual teh, ente nyen sorangan. Dari bapak. Terus naon deui? Wow. Jarang ya. Ente jeung kolak? Ente, heeh. Nah, enak bocil ya, paling bocil. Yo sok. Buka jeung naon, Cil? Jeung spaghetti, jeung bala-bala, jeung jeung serundeng, Wih. jeung karaoke, Minumna? cicungna, Nope. teh manis. Teh manis? Ya. Oke, teman-teman. Itulah daftar menu buka anak bocit ya. Begitu macam-macam beraneka ragam. Oke, teman-teman. Sampai berjumpa kembali di podcast bocil selanjutnya. Hebat. Yes. Nah, yes, abis. Yes. 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 Yes.